Samilang Solong Booth Sasaktikarana Abhiyan 2.0 में Kang Nippon. Ingding plige chok all ni review da mahangke thegarni Katalon pon. Chuki hola long bichi do karbi Telenhana tumpen singing competition upon audition ke en pon. Ingding plige chok all ni review da mahangke thegarni Katalon pon. Lakhain ko rapho nilibemesi constituency ke parlo Borjan LP school pathu aklamalong chitini phain ko sirke barni all niliview ram hangke thegarni talon pong sonse ada porphai toxi malom all niliview da lama chairman Starson Tishwari dengpen ingthurpon lasolong alhi sarpo manpen education board chairman George rong piche tongdun lapen manpeng aluhia manpen Deopani college principal Boson rong pharpen chinglok ongdung ke thegeding atum che tongdun rinti mielong ratsaya klembang Jackson milega hinpen klim somara puthak arta kabe piso ke en lapen penan ke do ing tonang ji lapen loge charli a hinsi pachung nang ji pusi than pon lason se ronga sara tumpen Borjan LP school boundary wall open space lapen lo charli a hem su salok proitha pusi George rong pia phan chuning ridun lapen alang litame karibyang autonomous council pen chingwai si ka chuning ripona teng papleng pon po pusi chechak pon la solong golaghat lapen karibyang long a hoy tokolang solong ke do ara da tophan prap jin pen longlia pata pinangji kali pulote longle cherai kamaja kong bob devji pota all nile view chairman Starson Tisho pen ningji pon chiki hola pen amir sonterang nang kelo birta Malong News. Ningkan pli mang tek pini ketalon along pini nang letum kepace thangji bukan kiba nang tum projam tak kedon news channel kana same korte mana same churolo nang le nangkar jola ma bang ke ingnek ta meme la pen thirak tu meme lo athema Karbinglong Thomas Council tum amek tong ka video ne ka church de lo ne mata nu tong kang thong jong ni hala bang ni tum chini ne bon se tame Karbinglong Thomas Council pen alang litum stame chini lo bang si ni libang ke mata lo bon same ning kaning ko ra phoso si Samilang Solong Booth Sasaktikarana Abhiyan 2.0 में Kang Nippon. Chitini phai thom kebarni Lakhakrepli Korkanthi constituency ke parlo Samilang Sumini stadium oditoram holalong Booth Sasaktikarana Abhiyan 2.0 में ing Nippon. Bangso melong Korkanthi constituency mondol committee president dolo ingti pensi me charipon. Lasolong Korkanthi constituency ke parlo along thom kebra troka polling station ame photo phan phaponsi non ke bang jisuri hinra inkorapli MP keligalong mesen pen kachidan dunjia phan chingwai chingsai padupo labangso melong em surjorong pharchi tongdun si ardi dojo dalam than pare tekang lason si Korkanthi constituency mondol committee kongchen bang dhonsing ronghang lapen sandra ingti Korkanthi prabhari sarasing teron lapen penangan bidikang cho tumche tongdun pen mesen pen jingki chingwai ponsi me pajit pon samelang suben ranjan terang nang kelo birta Malong News. के बुथ सशक्तिकरण एकदम पार्टी पे नहीं पेन दो लाबंग के Korkanthi मंडल along तुमी तदलो तुमी के मंडल कमिटी लापेन हाला मंडल ऑफिस बेरार लापेन हाला कुलो मते हो शक्ति केंद्र तुम फान वेरिफिकेशन आराम तुम अमेन की पितांग दलो कदो कबे लाहाय apa kilo tang dulu cok ma cok cema kilo mangso alam te puta ako verification dulu pini abangke Korkanthi yang kang alu 36 booth committee mane polling station do hala bangso polling station along mai phu tu ma phan lang to amen ki pi do hala bangso amen phone number date of birth lahai kenang sot do so apa se ko thot pi verification mang se bang lo sida kala tum core committee ki sing mai tang do ya ke dum bahni ke lar ko pini ta dum do lo pen ko aprang amthang ka chi open do lo se bat pa ki mi pon mon thu lo pen tu bang lo verification lo alam theke lan be labang itu asong ki pang tangi phan non 2024 ningkan lo te parliamentary election MP election nang lo hala bang so hut ka chisi ka phan sinil tum party pen bang so asai deng lo so phan lo nili phan bang state pen si observation damdangi pura bang ke da Korkanthi la pen mahamaya
Chuki hola long bichi du karbi telenhana tumpen singing competition upon audition ke enpon. Long bichi du karbi telenhan singing competition karbi film society atumpatir pipen along singing competition upon audition enpon bombang bomsi chitini phai thomke berni chuki hola mini stadium along kipa doji upon arni hotpondo. Bonta Nilib Sport Association atumpen mini stadium along jongsi doji polote arni sia farmansuri thomke bra phanam pinangji pupen anam ke en ke super pigajok doponun edetsi puthot Chuki hola higher secondary school pathua klamalong se audition en ponang kok lo pusi patir pe tumpen than pachini pon lason se bangso audition ke en ponalong lunse po SE kathar prason tisho lape nikat tok bp tumpen se ingkrung insai ponlo lasolong lun kilun ki jumi pik piga tuma phan ke adhimalong amat se mega audition entry card bang pipondo lapena jahaga tuma mena bang ke long bichi du telen han po official Facebook page along se long pon po pusi karbi film society tumpen than pachini pon Chuki hola pen amir santerang nang kilo birta Malong News. Karbi Film Society lo pen KCS angin pen suri akadom pa jiriglo jasmet pe la hello ne tum long bichi du Karbi Telan Han po Karbi Film Society en pen 2018 aning kan pang cheng pon lo ala so ning kan pen han si party lo nong ida pon long lo ni tu cash prize lo pen trophy certificate la haita people no la si peneng wang bom ben peneng le thotala Karbi Youth Festival Sertalin ke talon la bangso amen pen la bangso ka pati thang amen pen senil tum puthot ne long bichi du Karbi Telen Han singing competition la bang track pen kilun la se mene karaoke puta buku la so mathadam senil tum Karbi anglong atok anu la bangso ka pati thang la pente penangan lunse pi ka charli tum lunse po ke man kang tung lunse pi ke man kang tung tum penang du kasi alang li tum aphan labang so keng kamisi ang deng west tami nilitum labang so ang song pali ji aphan labang so kabor I dun ji aphan ma thapon si non atokanu Karbing lo atokanu talabang so audition bang bidam lo lapen pini nilibahawar bang bom pendak nilibahawar tami ni tumla nilibahawar bang so dun kilun ka Charlie matay ke thek abang tubang thi sumhan pini penan ingwai ponlong lo lapen thek ponlong lo lapen pini le thot ha umrang sulong stame la sonsi hadak tanon ingwai bom lo la si bang bom menon e prangke bang sta penana dim du la si lundun ji aning hang potum pulutang de Karbiang long no hok audition long le pidun da chok mena hawarting ai nang ne jong sidak te bok hes tame pini sai pini akitikuk du kok pulutang te lalo lapen jasemen magela halo il tuma lawi mi tum han uwe mi pupe nil tum non la non ke mang pon bangke la saruan Waisong pathu klamalong open arm wrestling competition kibipon nizang Karbianglong dongkamukam arong supi dongkamukam waisong pathu klamalong chitini phai thomke barni West Karbianglong Bharatiya Janata Yuva Morcha tumpen patir piponsi open arm wrestling kachipatiya jai make patupon labang solong ke pathu pon weight category laki lin trok cap pen lin trok sikep pen lin trok ner cap lapen lin trok ner cap pen lin trok sir cap an bangso ke pathu pon long kadu kabia phai bang phokep an chetong pon lapen constituency 3 long pen stamit tachipati dun rinti sonsi lin trok cap pen lin trok sikep kategori along Asis Singha lin trok sikep pen lin trok ner cap along Gaurav Das Panika lapen lin trok ner cap pen lin trok sir cap along nong etisho tum chipa hai pon rinti labang sojai megalong aluhia man pen West Karbianglong Bharatiya Janata Party District President Rodip Ronghang Veterinary Board Chairman Ditolar Hasnu Rongkhang VDC Chairman Khonsing Tokbi West Karbianglong Bharatiya Janata Party Yuva Morcha President Pritom Rongpi lapen for exam ke thege dinga tum chetong dun pen jaimek mesin pen pachun pon dongkamukam pen janta binang kilo birta Malong News bangka itu state level national level bangka kon patutun awal saya dulu ketua non bangke am wrestling se kami kini Bharatiya Janata Yuva Morcha dan parti frequency dak district level bangke kini dak parti yang deng bangke koner la soki latun state level am parti dampo la soki yang sudah unpon lo belum sampai national level latun parti dan bangke sampai sabla piso pulang kan tapi pembuatan itu raya ini istiqlal itu la bangke kalan lo non pining pen keceng
kining pen ke cenglo la sinon dak oi kini tun sa kami penana nok betun kini dak thenglong do penana phai kini 50 box se देवपनी मंडल कांग्रेस कमिटी असाई हेमलंग कांगदांग में के पदोपन चितिनी भाई थम के बरनी देवपनी एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पालो देवपनी मंडल कांग्रेस कमिटी असाई हेमलंग कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी तुमपेन जॉइंट एक्सटेंडेड मते कांगदांग में पदोपन लासोलंग आलुही सरपमान पेन आबरिम कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल सीईएम जयराम इंगलेंग के एडीसीसी सुरेंद्र सिंगनार चुनबांग के एडीसीसी आबरिम ईएम रतन इंगती आबरिम एमएससी गुलाब सुरीन सैमसन इंगती वीपी इंचार्ज सोशल मीडिया पेंचिंग लॉक सोंगलोंग आरपुके दोके थेके दिंगा तुम चितोंग दुन रिंती नॉन कचहरी बम बीजेपी सरकार तुम लामचा कचे पापलिंग प्लेसाई दे अबांग होतिन बेंग अकाउंट अलोंग लाखरे फो था पीजी पुता थाप थे लसन से कपरे कपरे कलाम चक से तमे कचे पापलिंग प्ले दोपिक लांग को से मियालोंग निंग जीपोन लसन से पीसीसी एमसीसी पेन के बांग कांग्रेस सोंगलोंग अक्लेम बांग दो आन सोंग के पांग तांग थु पेन नॉन फोंग के बांग जी सुरी हिंद्रा इंको रप्लिया सेंकन एमपी कांग वायलोंग कांग्रेस मते इंडिया सरकार सी बांग पुपेन जॉइंट एक्सटेंडेड मते कांगदांग मेलोंग आरदी दोजट पेन चिंगवाई पोंसी में मेसेन पेन पचुन पोन हंजांग सबन राजीव चंद्रंग पिनांग किलो अबिरता मालोंग न्यूज मीटिंग हमारे Alake itum isi awareness mobilization api isi awareness program lo John extended meeting bilo pini kamane kadok abai worker jomke actively kam plan nang ko aso apkat si pini dak MCC 24 number depan long pini John extended meeting nangli congress long wangdet pen non la congress tum jakong che pherang lo asong bang an ke haiji kachisik panale tum dola kan ke ba election gaji masih ki claim lo oh wan na ang ding oh hai ko hai vek ko Jande MP election मा कांग्रेस सोंग पेन माबन से MP lagi non ke apor kalela amen koma da panane kira amdo central keletan bang lako ke kadok abai pene Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 Hampang Farman Klarda Kabirta